ngarakeun hiji kaum kamu nanti keluarga besar aja sebenarnya kering dina kalau karuan di dia bentuk dia kesambat mangga urang ibing sesarananya oh mel heula jeung kaduit dina Awas, awas, awas. Duka masuk
kamu nanti keluarga besar aja sebenarnya kering dingin kalau karuan di dia bentuk lera sambat mangga orang ibing sesaranya mel yung kaduy kina Awas, awas, awas. duka masuk jagaban tempat kayu keadilan di kondangan ngeposti asma warisan luka masuk pajajaran sejagat yang kawentan di kondangan mesti bawa warisan justru kalau jajan